महापोषितं शिवज्योतिनकार तैः सत्रैः असुरास्तैः सम्भवः होमं परं जयौ स्वाहा नमस्ते तिष्ठति व्यादहारं विकातरा तदादयत्याभिरं देवी आकाशमुद्रैः स्वाहा नमस्ते आरत्यराजते रूपाः पीडना आयान्ति विगुणाः सागरस्ताव बोलया स्वाहा नमस्ते व्याप्तं लोकं मत्तस्तव प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत स्वाहादं नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच स्वाहादं नमश्चण्डिकायै ततो बभ्रेणुपराज्यम् अभिभ्रंश्य अन्यजन्मनि अत्र चैव निजं राज्यं हतशत्रुफलं